Assalamu alaikum urmattu bizning kanalın görüşleri urmattu mekendeşler. Biz bugün 24 fevral Uçkun mal bazarına geldik. Bugün bu çağrılışta sizler menen birge kulundardın, taylardın bağısı menen tanışabız. Andıktan biz menen birge olup turumuzlar. Bu Kaltataydın bağısını biliriz. Kança dep atasız? 25 diyor adam. 25 bin som. Kemi var mı? Kemi var. Erkek mi? Erkek. Erkek eken. Kança kılıp atışat bağısını? Aslında 20 bin beri var. 20 bin som berip atat eken. Жақшы bağ. Kança kılsa berip eka? 21-22 bin som kılsa berip etilem deydi. Жақшы бирок кымбат сураган жок. Бул Urgaçı kulunun bağısını biliriz. Kaşka eken çıraylı. Bağısı kança eka? 20 bin som. Kemi var mı? Kemi var eken. Kançaga berip atasız? 18,5'ga berilmedi. Urgaçı kulun eken. Çıraylı, kara, kaşkası var. Kişine koşsa beresiz mi? Kança, derdiniz kança? 19 bin som deydi. Kiçine koşsa beret eken Urgaçı kulun. Anda bu taylar Kaltatay bolup kaldı. Kaltatay жазға. Жазга Kaltatay eken. Erkek mi? Erkek taylar o. Erkek taylar ekөө тең. Bağısı kança? Çoğu 20 bin kamı var. Kişineki 18 bin kamı var. 20 bin kemi var, kiçinesi 18 bin kemi var eken. o. Çoğu çıraylı eken ha? Kaşkası var Çoğu eken. sıraylı. Danekte tayları katanga. Öte, tirik taylar tirik eken. tayları. Urmatlı mekendeşler, urmatlı bizning kanalın görüşçüleri sizler. Murunku bazardagı uçkun mal bazarını körsöңүздөр, mına uşul taylardın esin Kaltatay menen tartıp çıkarganбыз. Ошол жактан тайлардын эсин көрсөңүздөр болот. Азырынча сырдуу. Канчага берип атасыз? 18'den bölü yeterler. 18 bin somdan berip атасыз. Экинчисинчи? 16 bin somga берилип атат. Ортосунда 2 bin som разница бар экен. Бул куйругу да чырайлуу экен, а? Куйругу да чырайлуу экен. Каякта жүргөн тайлар? Каякта жүргөн тайлар? Каракулжаныкы. Каракулжаныкы, Советники. Evet. Советтин тайлар экен. Бул жазга Kaltatay, эркек тай экен. 3 буту ак. Кичине кашкасы бар экен. Баасы канча баасы? 30 bin somга бербедиңиз. 30 bin somга бербеди. Жазга Kaltatay, эркек. Бирок турушу да чырайлуу экен. Канча кылса берип бересиз ага? Канча кылса берип бересиз? Дагы бара азмас. Кайерде жүргөн тай? Жақшы. 3 бут ак экен. Пешенесинде кичине кашкасы бар экен. Кичине кошсо беребиз дейт. Жоон элеби? Жоон экен, жакшы эле экен. Кичине арыгыраак экен, а? Арык экен. Бирок боло турган тай экен. Көрүнүшүнөн эле. Жакшы. Uçkundagы эң чоң кулун канында бар окшойт менимче. 35 bin som кеми бар экен. Кашка чырайлуу кулун экен негизи. Канчага берип атасыз? 29 bin somго алды. Пайда берсе сатам дейт. Пайдасыга дагы бир 2 bin 3 bin кошуш керек. Çıktı aga çıktı. Falan ha? Kulun eken. Kişine payda verse satavuz deydi. Buna iki kulundun. Bağısın biliyoruz. Erkek mi? Erkek kulundar eken. Bağısı kança? 25 bin somdan kemi var eken. Kançaga surap atsa da Hazır aldım. Hazır aldınız. 19.800 yerden. 18.800 karan aldım. 19.800 Yerden aldım. Cerden aldınız. 18.800 karan aldım. 18.800 karan aldınız. Tüzük. Kançaga berse satasız. Yem nasıl surağınız? Nasıl? Fayda kalış gerek ha? Çay paykisine ha? Çay kalsa. Jol kira kalış gerek. Tangamal kelgeningizde aktaş gerek. Tüzük. Atыңızды айтып koyun aga. Atım Mike. Mike agam.
Murdaki çıkarılışta da çıkarganбыз. Erkek taylar var eken. Tö жақсы. Uçkun mal bazarında жалғыз eşek bazarga çıktı. 8.000 so'm deb atat. Maşa eşek eken. $8.000 deb atasыздар. Dollar eken. Kırgızstanda eşek kalbagandыктан kımbattap ketipti. Bundan tatıp koy, buna egası. Жалғыз eken. Egasi kim aka? Buna. Egasi жоқ eken. $8.000. 8.000 so'm albatta. Urg'och eşek eken. Qulunlar kimden qulunlar? Esi жоқ eken. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Биз бүгүн бул чыгарылышта сиздер менен кулундардын, калтатайлардын баасын билдик. Ошондой эле Учкун мал базарындагы жалгыз эшек сатылып атат экен, анын да баасын билип койдук. Биз менен бирге болуп туруңуздар, кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Бүгүнкү кечки чыгарылыштарда сиздер Жапалак унаа базарындагы унаалардын баалары менен тааныша аласыздар. Андыктан биздин каналдан алыстабай туруңуздар.